Udah gue bilang kan, pasti lu ngajak kemari. Hah, bacot. Telat dah ini mah gue begawe. Lu, tunggu. Emang kita mau pergi kemana? Hah? Kan gue bilang warkop tikungan. Hah? Woi, jangan merah dong. Awas. Woi, kagak sopan. Pakyo. Mutal lagi lu. Woi. Bebek. Woi. Tadi lah. Sini serba. Gampang lu. Aduh, lu lagi ya. Lu CRT juga gue agak takut sama-sama makan nasi. Ayo.